Kavindanika ndiyo nde kutani ya muthenya wa wendo kana Valentine's Day kali mama vindi ni Kisasi Ward Kitwiruro ni matho chotao kuma kuyendwa ili Eunice Kilonzo na Jackson Kilonzo methiwe maitethia ni sema uyani kana mawia misini yo tanzie mwe ya kuona ni wendo eli ni maelese kana kumana na kusuvia na kwingi na kuthukuma matethia nise misi mingi ni jikalite na umwe kauwa misini ukoleka na kukethiwa na mwigwano wa vakuve. Onesimus Chalo na Mauvo. Monde dunia etania muthenya wa wendo na olo batisi tweta Valentine's Day utomani we mwanya ni kuma watoini wa mavendeni ulo kweka visuni wodini ya Kisasi Kitwirulo. Eunice Kilonzo na Jackson ni matumia muthenya kuthuthi alamendhini wa metano kuona nya wendo wawe kwisila meko na muno kukwateni ya maondoni na mawia maki musimu. Ni champion wa AWAC ni Kitui County na ni champion ya muno mawia alama tendi alameta unpaid care and domestic work. Ala moneka amatamanyika kana ni mawia musini lakini wasisia mundu we mathukuma ta mundu muka ni mawia mena vinya na maeta kunoa na mawia su na tetheia ni apa kwayu ninonete a very big change maisha ni makwa na kuongela ona wendo muno mumbani yakwa. Eunice nola wethetwe mutete wa wea wake musi nola wethetwe withukuma patende vikwa kisungu unpaid care and domestic work ngwe kundi ya AWAC ni wethetwe isomethia aume kwa lila mesilia mona kwetikila kukwatenia na aka maondone mametwano na mawea maki misi. Eunice iwetakana aume ni maile kukwatenia na aka mo mawea ni maki misi mateko mekia kuthukuma mawea asu mea moka wala mawea asu ni mamona kuua kutavakivu kweyasiana katiwa mawea angi iwetakine kietete ndaya wendo na umwe mesini mwitu mukamba kana mundu mukamba ni wisipe mawia alamake ya wakuua wakweyasiana wakuthambia mwana wakutesia musi yani ona mawia monde mamumba ni mamundu muka kwa nyeyu ilana na iwe nesi mawia suo ndeni mamundu muka na ilane twasomethiwe ni AWAC na twala na nama na kana mawia sunga tethewa no nitetheke na ukithia no ne yukithia ki mundu muka nende ya muno na kwita mutumia wakwa okay ona kiasome nela wasomie ambisia undethesia. Uvande wa Jackson kwisile kundi lotongo ya Mwangaza wikea ethito na kithuthia aume kwa liola woni wona kwetikila kukwatiania ni vetisio iwetakana misimbingi le kutethia nisio ya katoa mume na mukaithito itongoswa ni wendo na umwe na sewe katika community yona maundu maume na maundu maka na wewe newa nisi pe maundu maume na maka yinesia kwambia kuona ni itina ila na minia kumandaka na mundu mukani waile kutete igwe sisha mapinda makusherekea ta muthenya wa mundu wa Valentine ikitinda pamona kibeti kila ishunguli ningi kana ingi kwa kwaza nundo kina sio muno ni muthenya lote ngeto wandu ala mendanite na pia kalati ba muti thukumie two bamwe nundu ni muthenya la vitu yuwa kwikala twinake ateko ya kwasa na kwenda kwa kwasa mapinda la vitu twiri ati kitena tubakuwi ina tate yani zawe ile ni kuvua tibu imwe kwima tima imwe ni kuwa niwe kembi suiko ni sawa ndi nuwa kukanga inye mite malunu ona wisi nuwa anesa. Utumani wa muthenyani wa umuthi ni kana wendo wa wati ula wa methense kana ndeto kuma kanywani ndi woneka kusila matethia nisio ni make wia na ngwatano ya kila muthenya. Ndili vote ya Blingo Movo Motongoi TV ni Onesimus Chalo.